town agent wenka niza kose cyar harwood ahinza ari wenka kura ahinyine na businesses namaka ninkurahira town agent war harwood nor kushasho mwe yatashasire munonga nagira kambe nintambura ha uwo bari munonga omwami bani akande akagishaka nyenze ngo nkahereze honorable emanzi yitu ara umujokerwa w'abakazi tushobororere iwe nkahonorable nibintu cyo kureba ebirujuru mu lockdown kandi bitahatahira munonga ni manyangwe se mun nyinji ezo kwakira z'abantu abakugambira bunka abantu bikwa bakwasire iyo bari munonga moderator nyongera kandi garuka kuramutse abantu abakutureba n'abatwikiriza ekintu munonga echo bworo bagenzi banje bakigambaho mwami bani na chairman wanje Samu Antungamu bachobora obworo burubura hamwe shangirwe turya boro abantu batwire barya boro that is a fact konkambwe no lockdown eizirenka outside it's an added pain no rwongerera maganya abantu babera kimwe aboro teine kiri kutambura ahabwo kuba lockdown no kukinga n'abantu gumumaga abantu baba batari kutambura iwe tebereza bus za Globes turamuhanda kureba ngo zona tini rimwe kuzakampara tina rikorgaye ico ntimanyisa ki abashubuza batwirana baragambarira burukasheshe n'abazakampara bakire ibintu n'ibindi tibyaceho timbarara yonka roots zone buryo mwari runka ubworo rwinji ombantu echa kabiri echindwe ni ndebo n'ubutabanguko mumaka n'abanimbigamba hona na chairman Sam tukiryo heraha ngo simwe zindu kutunga buri zoba ahabwo butabanko buryo mu makani nyinji kiresurweki ukusitamirira nawo abantu bamwe bakabatakatura na gahamu ko shanga umushisha turoko mukaza turoko mushisha wa boda n'ubucera agenzire wirayizire umwe nebitwire n'ubwo mukatari kubireba kandi tutari kugira ngo nango no kugumaho ningo butatura hamwe konka endije nshonga nebintu kubora nyene ka kubarya ukamushaba akahunga kabana ne sente na watazine rukaburutaro obutabanguko mumaka nabo buryo nubwo yongera aha bwa lockdown konka ni nyenda kugambira abantu ngo lockdown eji iraha burungi bwitu ni nyenda kwibaza president Museveni aha gutekaho lockdown abamwe abantu nagamba ntyo nibabasa butanyetegereza konkara lockdown eji irhabo burungi bwitu erizo bomukasheshe nabaningambaho na DHO wambarara Dr. Sebutinde ndikwenda kumanya twemerire tumurimbara yaba nashoborera ngo mbarara nka district positivity rate yo burwire within 1-2 weeks erjera ahar 38.8% yaza ahar 25.5%. Kuna wani mubuza ntuwenko mushaho nice cyakuteka ngo kiresire rate yabo kushanga bine akakoko ka covid yaza hansi yagira ngo kirese bwo kujya abantu bagomera mu makagabo ahabwo kuba corona twena ncumanya nguteyine maguru teyine bigere tero kwetambuza umuntu kurugo mwanya akazo mugundi ayine covid nwari kugitwara ngweno lockdown eji nitugireba kubandi konka nabanindete cyo kurebera hecho kugira ngo eyine cye tutambiye akakoko kariyo nakaguma hamwe katuru kutambura kuruga umuciceka kuzo mucinde ninyenda ngo abantu omugoro omukurwanagana ko maka omurye bindi byona ebibi ebiro kudown eryo nereta tugumisereza tumanye ngo kiturumu obwire ndwisha kwika nicwo no turaturiyo ntucerabamo omumaganya ahabo kuba ekiturumu kaburisha kutosere ntugamba n'urutaro urutaro to kubasa kugira tutwari yaki omurutaro to kugira twararahi omurutaro to kugira to mukazi yazarahi omurutaro to kugira tucyaciro ntuza kurya ki urutaro n'urutaro ngwe n'abanya Uganda abanyambara mwikirize tukwatanisize hamwe tubanise urutaro kurrawe turebe cyo kongera right uwo bari munonga aho narebo witu kandi nyenda ngo mpereze Joshua kandwana hakadishaka turukuza umutima wagabanywa bitu ochobororere nibintu ki ebyo kureba biresurwe lockdown batira go rwego rwa covid-19 kandi biteganisi hanga munongo kusingayo bari munonga amutebe kansa kisoso kandi nyenda no kwanza kusima abebembeza baryaha abwitenso birungi urutaro rutwaraza mu umwaka
makumyabiri kwa kashatu urutaro rwa covid stroke lockdown tukaba tutarweteekateekire tukatakumanya tukatakakihuriraga tukaba tutakakireebaga tukaba tutakiinemu experience government ekeeta akakonfrontingaga ekintu nk'eki ekeeta kukimanya nangana n'okwera kihandoringi konka nyenda kubanza kusiima president witu kandi chairman wa party yitu ya NRM abo kugira ngu kutwarumbirwe yagira obwenge na n'okushoborekerwa yataho lockdown there and then nka honorable kuyagamba abantu abamwe actually I was one of the people abakomplainingire munonga abakubanyonka okushitama mu kariyare mbwene n'ekizibu kushanga 1 week 2 weeks okwezi amezi abiri oryo munjo shitani it was very strange very strange konka lockdown egi nyewe tinkwenda kutandikira habi ati nyenda kwegeitaho kake ahari honorable kake egi lockdown ebeire kiserane ndetamutisha ahabwenti lockdown egi kuyizire ikashanga riyare itwe nk'ihanga hariho ebintu ebitwabentu twatijaga ebitwabentu takuhereza priorities ekyokubanza itwe hati nk'abanyayuganda twengire okusurvive covid na lockdown etwegiise ngu so nomanyisa nobaasa kuza omunju oshitane kandi obeho osurvivinge business ekinge amashomero gakinge buri kimwe kyona kibe kikingire kandi osurvivinge nk'omuntu obeho yeyiye obeho ekyo n'ekintu kirungi kandi abanyayuganda ekyo batamanyirire ahabwokuba itwe abanyayuganda rero tutura omunsi yaitu y'amate n'obwoki noshobora ahokore batanorya ahokore batanoyihaho ekintu mbwene tube tutakumanya ebintu itwite eminyeto ntukyeta okuhasoringa tube tutakumanya ebintu by'okuhasoringa konka hati lockdown etwegiise ngu nobaasa kuhasoringa kandi obeho that is one good thing ekinkusiima ahari egi lockdown kyo nagyetera ekisirane ndeeta mugisha ekyakabiri ekintu ekirungi at least noreeba ngu government yitu eriyo nehindura priorities buriya tukaba twine amarwariro gari aho birye ebizimbe just birye ebizimbe biri aho hatiine kirimu amarwariro oshanga regional hospital like Mbara hospital etari equipped etiine oxygen etiine ICU etiine ekintu kyona gari aho konka at least hati nomanya habwenki honorable Sasire kunda agambe ati konka aboko babiri atakagire mu parliament konka atagire konka ababeire bariyo ebyo bakaba takabitahwesera aboko bakaba abantu bamanye ngo burushaha yona baza kutembe nyonyi baze indi Amerika bazenkahi konka hati lockdown ebaniriza kaina hibakoze nibaza marago namba na marago hati bakoze nibaza mu private hospitals bashashara miliyona na watsi shashara gira nomanyisa omuntu waburijo ekintu kyaturana arabamo naho nitwe so at the end of the day ninsiba mukama ahabwegire lockdown na covid at least ebintu ebiri important abokuba twena ntukikirizana chairman witu na MP na twena barya ngu amagara nigakira amagana kokushanga nkihanga ntu investinga omagana kandi tutakwinvestinga mu magara aho priorities zitu niziba zinemu obuzibu mbwene hati obutungire lockdown na covid at least nindeba hati guns parliament amarwaro oxygen reba nibasiba na nijona rebo nkamureba TV n'umugambi nambwene mbareka kitera katunga omuntu murungi mbwene umunjereyo eshayashiri no problem reka mpendere na n'ekindi kirungi ndebere ngu wenda kwenda n'umunjereyo ekirungi ekindi kirungi at least hati tumanyire ngu twago hakabi government yitu nibasa kutwirukangira mitwari 10 ego barekere kuzigaya niwe takazigayira hariho tazine ati Joshua abarekere tureba ko barije kuvugana n'abantu batagaza kwasi n'ibyo for now reka tabanze tusimena nakaki
Now just imagine chairman yampereze emitwaro 5 kagenda tumwe hati nkechi wampaje ona no jango ariyagaraka kuzimpa takubasa so kati banze tsima kakati at least nagira ngo obutishyirwa kwekizubu for once turebere ngo government yitu nibasa kutwirukangira obani kache obani kahango konkeriyo n'ikikora wabare wewe ahabwe bigambo byawe ngo nijo shakangwandaho kandi nakora mu office ya First Lady Janet Museveni so ejo niyo ngambaye nuko yashobana nagira ati umunkize tuze omukahumuro kandi twarugoko nitujagumizamo tugenda umyisho. This is GMTV, releasing life. Bene Joseph Sports Center abari kushanga umurembo rwituru rwambara Almacansing Street opposite